Ćao, krećemo sa novom serijom tutoriala. U ovom serijalu napravit ćemo jedan jednostavan demo shopping cart koji će nam pre svega služiti da provežbamo malo PHP, koristit ćemo JavaScript, to jest jQuery, vidjet ćemo čemu služi Ajax tehnologija, a od baza podataka koristit ćemo MySQL. Takođe malo za stilizovanje koristit ćemo Bootstrap framework kako bi to sve malo lepše, to jest bolje izgledalo. Sada ovaj shopping cart teo bi da naznačim za početku da nije neki baš profesionalni, više nam služi za vežbanje ili na primer možete dobiti nešto slično kada budete na nekom razgovoru za posao i to može da se vam se postavi kao jedan od zadatka. Eto, znači za početak, kao što vidite, imamo jednu formu sa dva polja u kojoj ćemo kucati email i password da bi korisnik uopšte mogao da se uloguje i pristupi shopping kartu. Ovdje će postojati znači, jedna mala JavaScript provera ukoliko ne uspemo da se ulogujemo. Za ovaj shopping cart bit će nam potrebne dve tabele. Ja sam jednu nazvao users, koje će biti znači podaci o korisniku, i druga će biti tabela items koja služi pre svega, koja nam u stvari daje spisak proizvoda za shopping cart. Eto, na primjer, sad ćemo probati da se ulogujemo i onda pristupamo stranici u kojoj se nalaze naši proizvodi. Ovdje postoji znači lista sa svim proizvodima i ove proizvode možemo da listamo takođe prema kategorijama. Ovo ćemo znači uraditi uz pomoć Ajaxa. Sa strane dodali smo ovdje batone uz pomoć kojih ubacujemo proizvode u shopping cart. U gornjem desnom ćošku imat ćemo znači ispis novca, koliko korisnik ima u stvari na računu, i ovdje postojeće znači jedno dugme kojim ćemo se u stvari izlogovati iz ovog shopping karta. Sad ćemo probati ponovo da se ulogujemo. I sada znači postojeće još jedna funkcionalnost, znači da moramo da dodamo bilo koji predmet, to jest proizvod, da bi išli dalje na checkout stranicu. Evo, sad smo dodali na primjer dva proizvoda i kad kliknemo na ovo dugme kart bit ćemo redirektovani na ovu stranicu koju ćemo malo još u hodu da osmislimo i na njoj će biti u stvari ispis proizvoda koje smo selektovali i još neka funkcionalnost za koju vi na primjer možete da date neki predlog. Eto, to bi bilo to. Kad su u pitanju neke osnove ovog jednostavnog shopping karta, hteo bi još da vam kažem da će ovaj serijal biti podeljen na nekoliko tutoriala od recimo po 10 minuta i znači šaljite neke predloge, pitanja ili nešto što vam nije jasno u hodu kako bi mogli da implementiramo u svaki naredni tutorial. Za kraj hteo bih da vam pokažem i web sajt koji sam napravio, na kome sam uploadovao sve tutoriale koje sam napravio do sada. Ovdje na ovom sajtu možete takođe da pogledate ove tutoriale, da ih komentarišete, ocenite. Takođe
možete da pošaljete svoj tutorial ukoliko se registrujete i samim time što ste poslali svoj tutorial stičete pravo da se vaša biografija objavi na stranici biografije članova, koja je u stvari jedna rang lista koja zavisi pre svega od ocena vašeg tutoriala i to je jedno dobro mesto na kome možete da se predstavite. Takođe na ovom sajtu možete da radite određene PHP testove ili uopšte testove iz web programiranja, možete da nađete neke lekcije o MySQL-u ili drugim oblastima koje vas zanimaju. Takođe, ovaj sajt je otvoren karaktera i u potpunosti je besplatan, tako da bih vas zamolio, ukoliko želite da učestvujete u funkcionisanju istog, možete da pošaljete ili svoje tutoriale ili neke lekcije ili na bilo koji način da pomognete u funkcionisanju istog, na primjer da podelite linkove, pošaljete grafike neke ili neke savjete, kritike i pitanja. Eto, to bi bilo to kada je u pitanju ovaj početni uvodni tutorial.